راديو دنجيجل دنجي توي هاواتيا جنابند نوچین رادیو دنگی گلدن باش گودارین هیجا ایرو ده تیرمه ده 1024 روژا چهارشنبه لبروکسل ساعت 9 لآمده ساعت 10 امی نوچین سری سبه پیشکش بکن دم آزادی اری براپویه دجمناتیا گلا ای خانت نوکردیا دجمنه بری گودارین هجا سجلین چتین داعشین دولتا ترک و بهفکاریا پدکه ویل باشوری کردستانی بین بجه کرن هاتن بلاف کرن مالپرسپی مدیا ل باشوری کردستانی وشانی دیگه ناو اوینه این چتین داعشی که ویج آلی پدکه و با آلیکاریا ویج آلی ترکیه و با آلیکاریا پدکه ولی باشوری کردستانی لیدجی گریلاین آزادیه بین شرکرین بلاف کر لگوری نوچه هیزم پاراملیتر لعفرین هاتن پرورده کرن و بجل و برگل لشکرین ارتشا ترک برنه و باشوری کردستانی بجه کرنه مالپری ناو و ناسنامه 416 چته این داعشی که لباشوری کردستانی هاتن بجه کرن جی بلاف کر و گوت اف هجمار جه 800 چتیانه لگوری مالپره اف چته دشره داگر کرنا عفرینه سریکانیه و گری سپیده جه گرتنه مالپره دستی شاکر کو جبلی وان چتیان کومکدن ین چتین پاراملیتر لعفرینه تینه پرورده کرن بریان هاجی بردف که یه که سعدی احمدی پیره راگاند بو کو زیدتری سی چتین داعشی هاتن هریما برواری بالایا دولتا ترک نقطه که پشمرگین لیل سرگل بومباران کر ارتشا ترک لعالیه که هرم بومباران دکه لعالیه که دن و پولیتیکای داگر کرنه و والا کرنه دومینه جی دولتا ترک داگر کر نقطه که پشمرگین که لسرگل یا دهوکیه کولچای متینه بومباران کر چافکانین هریمی را گاند که د انجام بومبارانی ده نزیکی هند پشمرگیان بریندار بون همان چافکانیه گوت گنده مزی یه نفچه آمیدیه جی هات بمباران کرن و پشتر گند هات والا کرن ارتشا ترکا دا گرکر جسیسیه تیرمه و هول ده لگری بوهاره به جهب به جبو ویجی ایریشین خواه ین جبو هرم هزیده کرنه ارتشا ترکا دا گرکر گنده بسملی یه گاره جی بمباران کر انجامنامه شیورا کنکه یال دیجی دا گرکریه هاتا بلاف کرن برفراهی نوچه لسر بانگو و خواندن کنگره نتوای کردستان کنه که نونرم به دهم پارتی ریخستن و سازی کردستانی کسایت سر بخواه جبو خودی در کتنا برخودان هیزن پارستان گلن کردستان ده 8 تیرمه ها 2024 کنفرانسک برفره لسر زوم پیکانین پشت نیخاش و نرخاندنین برفره انجامنامه یک جه 12 خالان هات بلاف کرن ده انجامنامه ده تی گوتن که دولت ترکی داگرکری لسر هریما باشور کردستان کریه مرحله اکنو مخابن ریبریا پده که جی بوی پارچه یک جداگرکری دولت ترک و کنترل جین که ارتش ترک لیه به تمامی رادسی ارتش ترکیه کریه ده انجامنامه ده تگوتن دستلاتاری آرخ جی بوی هفکار دولت ترک
Divê Iraq baş zanibe ku desthilatariya AKP û MHP bi mejûyê Neo Osmaniyê dagirker tevdigere. Dixwaze sînorên xwe di çarçoveya mîsakî millî de berfireh bike. Ev jî têwateya dagirkirina beşek mezin ji xaka Iraqê. Di encamnamê de tê gotin ku divê hemû hêzên Kurdistanî li dijî dagirkeriyê xwedî helwest bin û di asta herî bilind de zirxekî parastinê yê neteweyî û niştimanî li dora berxwedanê vehûnin. Divê li Kurdistanê li dervey welat piştevaniyeke xurt li hêzên parastina Kurdistanê bête kirin û bi germahiya parastina Kobanê li dijî dagirkeriya dewleta Tirkiya li ser başûrê Kurdistanê bête rawestandin. Civîn bang li serokatî Parlamento Desthilatariya Herêma Kurdistanê, Partî û Saziyên Kurdistanî û hemû xelkên herêmê dike ku li dijî van êrişan û dagirkeriya dewleta Tirk derkevin û hêzên artêşa Tirk ji başûrê Kurdistanê derxînin. Civîn bang li dewleta federal ya Iraqê jî dike ku hevkariya dewleta Tirkiyê neke. Peymanên sînor ku di dewra Saddam de bi Tirkiye re hatine çêkirin betal bike. Qada hewayiya Iraqê ji firokên şeriyên dewleta Tirk re qedexe bike. Ji bo derketina hêzên dewleta Tirk ji nava toxupên dewleta federal ya Iraqê tedbîrên pratik bigire. Civîn bang li komkara dewleta Erebî dike ku li dijî êriş û dagirkeriya dewleta Tirk ya li ser başûrê Kurdistanê helwest bigirin û şermezar bikin. Civîn bang li neteweyên yekbûyî Yekîtiya Ewropa û hemû hêzên peywendîdar dike ku li hemberî êrişên dewleta Tirk helwest bigirin. Civîn bang li dostên gelê Kurd û bi giştî cîhana demokratîk û xwedî wîjdan dike û dibêje di şerên Kobanê, Efrîn, Girêsipî û Serêkaniyê de we helwesteke baş nîşan da. Hêviya me ev e hûn wê helwesta xwe di vî şerî de jî nîşan bidin. Civîn daxwaz ji Kurdistan û dostên Kurdistanê dike ku muameleyên aborî li gel Tirkiye nekin, turîzma Tirkiye boykot bikin. Parlamenterya Iraqê Yasir Hüseynî da zanîn ku dewleta Tirk gundên Herêma Kurdistanê dagir dike. Parlamenter Yasir Hüseynî da zanîn ku dagirkeriya dewleta Tirk pêşketineke gelekî mezin û xetirnak e. Yasir bang li berpirsên hikûmeta Iraqê kir ku li dijî vê metirsiyê xwedî helwest bin. Di dewama axaftina xwe de parlamenter Yasir Hüseynî diyar kir ku nabe hikûmeta Iraqê dagirkirina axa xwe ya ji aliyê welatekî din ve qabûl bike û got. Pêwîst e hikûmetê di derbarê helwesta xwe ya li ser vê dagirkeriyê de daxuyaniyeke zelal bide. Bi taybet bêdengiya hikûmeta Iraqê gumanên mezin çê dike û nîşaneyên pirs ava dike. Tevgera jinên Kurd zêdeyî 20,000 jinan name ji CPT re şandine. Tevgera jina Kurd a Ewropayê TJKE bi daxuyaniyekê ragihand ku di çerçeveya ji ocelan azadî ji pirsgirêka Kurd re çareserî 20,000 name jinan re ketine nava têkiliyen û ji CPT re name şandine. TJKE got ji bo CPT bi erkê xwe rabe nabe parçeyeke ji polîtîkayên qirkirinê û ji bo rakirina tecrîdiya mutlaq ya li Îmraliyê bikeve nava liv û tevgerê karkirin. Ji gelek welatan bi tevlîbûna bi hezaran jinan ev kampanya hate meşandin. Di nava sê mehan de di çerçeveya kampanyayê de şev û roj karkerine bi nameyên ku CPT re şande hatine şandin hate xwestin ku demil dest tecrîda li ser rêbera apo bê rakirin. Tevgera jinên Kurdiyê Ewropayê herî dawî got em careke din bang lê CPT dikin ku wezîfeya xwe bicih bîne eger bi erka xwe ranebe ew ê li hemberî dîrokê hesab bide. TJKE balk şanda li ser êrişên dagirkeriyê yên dewleta Tirk a faşîst û hevkarî û xıyaneta pedekê li ser xaka Kurdistanê dike û got divê gelê Kurd bi jin û mêran ve li dijî van êrîşan rabi serpiyan û dijbertiya xwe de asta herî dijwar de nîşan bide. Ecevît Pîroğlu bi şert hate berdan.
Penaberê siyasî Ecevît Pîroğlu di hizêrana 2021 de lê Sirbistanê hate girtin û Tirkiye daxwaza radestkirina wî dike bi şertê ku li welêt bimîne û dernekeve hate berdan. Berdevkê platforma dengê girtiyan TSP Baqî Gul ji bo Pîroğlu got beriya nexweşxaneyê birin kampê piştre birin karakolê û piştre berdan. Pîroğlu ji bo azadiya xwe dest bi grava birçîbûnê kiribû. Di encama grava birçîbûnê de Pîroğlu daketibû bin 45 kîloyan û rewşa tendurustiya wî jî nebaş bû. Ecevît Pîroğlu li ser banga Partiya Komûnaran ya şoreşger hêzên Yekbûyî yên Azadiyê PKB Bog û di roja 136 de çalakiya xwe bi dawî kiribû. Girtiyê nexweş Mehmed Darga di hicreyê kesî de tê girtin. Hevjîna girtiyê nexweş Mehmed Hulya Darga anî ziman ku hevjînê wê bi tena serê xwe nikare pêdiviyên xwe bi cih bîne û daxwaz kir ku ew demildest bê berdan. Hulya Darga ji Ajansa Mezopotamya re mayê raaxivî û got diranên hevjînê min ji ber îşkenceyê ku lê hatiye kirin ketine. Hevjînê min 32 salî ye û di girtîgehê de ye. Nexweşê û nexweşiyên wî jî giranin û di hicreyê kesî din hatê ragirtin. Ew bi tena serê xwe zehmetiyan dikşîne. Hulya Darga dest nîşan kir ku 7 salin ew nikare hevjînê xwe bibîne û got ji ber nexweşî û zarokan nikarin biçim hevdîtinê. Min zarokên xwe bi tena serê xwe mezin kirin. Bi tena serê xwe min debara malê kir. Ez di gelek karan de xebitîm. Hevjînê min bi rêkûpêk nayê derman kirin. Tenê dema ku rewşa wî xerab dibe ew dibin nexweşxaneyê. Tevî nexweşiyên giran jî temenî wî jî ew mezin e. Hevjînê min berê tevî ku ew nexweşiyên wî giran e û temenî wî mezin e ji hevjînê min jî bernadin ji girtîgehê dernakeve. Hatan halê girtîgeha Sincanê herî kêm 85 girtî ji ber xwarinê bijehrî ketine. Di rojên derbasbûyî de li girtîgeha Silivri, Kırıkkale, Amed û Pınar Hisarê jî girtî bijehrî ketibûne. Vê carê li Sincanê jî girtî bijehrî ketin. Girtiyên li girtîgeha hejmara yekê a Sincanê ku li wir tê ragirtin ragihandin ku hefteya borî ji ber xwarinê bijehrî ketine. Girtî bager sayık tiştên qewmîn biriya telefonê ji biraziyê xwe re Ehmed Sayık re gotin. Diyar kir ku piştî taştê gelek girtî bijehrê ketine û ew rakirine beşa lezgîn. Sayık bilêv kir ku di heman rewşî jî li girtîgehên din ên di nava kampûsê de jî pêk hatiye. Malbatên girtiyan ku li girtîgeha Sincanê jî tiştên qewmî ragihandin ku herî kêm 85 girtî bijehrî ketine. Berê Komîteya Jinê ya Cizîre ragihand ku Sîwan İsa şehîd bûye. Komîteya Jinê ya Cizîrê bi daxuyaniyekê ragihand ku endama wan Sîwan İsa dema bi erka xwe radibû şehîd ketiye. Komîteyê got ku Sîwan İsa salên dûr û dirêj weke parezvana azadiya jinê û paradigmeya netewa demokratîk bi rengekî çalak rol lîst. Herî dawî weke rêvebera navenda parastina mafên jinan a Komîteya Jinê ya Kantona Cezîrê wezîfe kir. Em sersaxiyê ji malbata Sîwan İsa û hevreyên wê re dixwazin. Komîteyê diyar kir ku ew tekoşîna Sîwan İsa wê bidin dewam kirin û her wiha armancên wê bi ser bixînin. Cenazeyê Sîwan İsa wê îro wê duh li gundê qîra ya bajarê Amûdê hate veşartin.
دایکن شنگاری و دجمن نکاربن چرامه و مرینن و هر چرامه گش ببه تفگر آزادی جنین ازیدی تاجی به آماده بونا دایکن شنگالی داخویانی اگدا و ایریش لدیجی چاپمانی آزاد شرمزار کرد بناوی تجایی انداما تجایی ملیسا انداما تجایی مجلسا سردشتی کینه خدر آخوی او گوت ایرو کتکارین تلویزیونا چرا تیوی هاتن هدف گرتن اگر دجمن همو ببن یک جی و نکاربن چرا ما ومرینن و اف چرا هرگش به کنی خدر جی گوت کو آرمانجا دولت ترکا دا گرکر او کو ریل برش وگره ازیدیان یاج بو شنگالی بگره اگر تو پانجی دینن پیشیا مالباتان اوه وگرین شنگالی اگر یک تنجی جمع بمینه و لبرخوا بده داخویانی بدورشمیان بداوی بو بری کومله روزنامه‌وانان جن مزبوطامیای ایریش لشنگالی کل دجی کدکارین چاپمانی آزاد هاتن کرن شرمزار کرد. ده هشت تیرمه آنگو دو پیری ببورن لدیجی وسایتا کدکارین چاپمانی آزاد این ازیدخانه شنگالی پیکات دوه ایریشی ده نوچگهانا چرا تیوی یا بناوی مدیا حسن نوچگهانی چرا اف ام مراد میرزا او کدکاری بناوی خلف خدر او جیبریندار بون کوملای روشنموانن جن مزبوطامیا مکه تکلداری مجاری داخویانیه که نویسکی ده داخویانیه ده وها هاتا گوتن ام وکه کوملای روشنموانن جن مزبوطامیایی و ایریش بتوندی شرمزار دکن او ایریش تنی کتکارین چاپمانی ناکه هدف ده همان ده میدجی مافی گرتنا آگاهیان گسب دکه ام جبو هم پیشین خو ین بریندار بونه شفای لزگین دخوازن ام دخواز دکن کو برسوجن وان ایریشان لپیش عدالت حساب بدن ام وکه کوملای روزنامه‌وانین جن مزبوطامیایی دی سری ده بانگ لفدراسیونا روزنامه‌وانین نونتوایی ایفیجی و حموری خستنین مافی مروان و روزنامه‌وانان دکن کو خودی لکدکارین چاپمانی آزاد در کون ام وکه کدکارین چاپمانی آزاد راستی این کو دنا و هری شرط و مرجن زحمت ده پاریزن امی هر دم ببین دنگی گلی خواه لتلت ببرن لتلتمري سيهاي كتخاري هاتا راگهاندن کو لگوندي تلتمري گريداي كانتونا حسكي يا باكور و رجلات سوريا بالافرا بم مروف يا دولتا ترك آدا گركر كتخاري چافكانين هرمي راگهاندن کو سيهاي دولتا ترك آدا گركر لگوندي عين عبيد كتي اخواري هینا سدما کتنا سیای نهاتی دیار کرن اگر آگاهین برفره ورن امی برای گشتی را پار و بکن بسپورن نتوان یک بوی اسرائیل کمپانیا برچیبون دمشین زاروک دمرن بسپورن مافی مروان این نتوان یک بوی راگهاندن که دولتا اسرائیل کمپانیا برچیبون دمشین و ریل برمرنا زاروکین غزایی ودکه ده بسپورین سربخواه نتوان یک بوی بداخویانیه که گوتن ام رادگهینن که اسرائیل کمپانیا برچیبونه یا بقصد و بارمانچکری سرگل فلسطین دمشینه او یک تندیه قرکرینه و بسرانسری غزای ببرچیبونه ره به انجام بویه پسپوران جی ناوی سیزاروکین کو ده دمین داوی ده جبر کم خوارنه و خواه نگهاندن خدمتان تندرستی مرین ریس کرن وزارت تندرستی یا دستلاتداری حماس یا لغزای جی را گهانده بو کو جده سپیکا شر ده مهان ده حتان ها هجمارا مریین کو لحرمین فلسطینی گشتی 38,243 کسان بله ام هاتن داویا بولتنا خواه حتی بولتنا که دن بمینید خیر و خوشید دن باش